Okay, díomh cardide agus fáilte an seachtain dearnach. Agus sibh feiceantar seo má tá tú A agus C, ba cór go bhfuil tú feiceantar seo ar an géidín, seo an lá do ceacht a hain, mar rinne sibh an measúnú leúnach deirí ar an bhairt, agus má tá tú B agus D, tá tú feiceantar seo ar an luúin, agus béis bheith déanamh an measúnú leúnach amórach, agus tá na nascna is gacrúd isteach an sin, mar tá an dá rang ag déanamh an measúnú leúnach ar an bhairt. So, ceacht a hain. Tá muid ar leathnach 177 don leabhar. Chrónam scríb me 178, but is 177. Bhíl ceart aige an sin. No. Tá OneNote ag éirí mál agus 78. Má tá tú a B agus D seo do iarm i gcuireann, agus má tá tú A agus C seo do iarm in aráiste. So tá cópanna dos na textna an sin, so sin an rud atá le clúdú againn. Tá gach rud ar an bhirm, agus an sin caithfidh tú just an leagan ceart don inscin á ránú chun é sin a dhéanamh i gceart. Okay, so Rockman just chuck quick on layer tuiscin. So, some listen. Tag Tom, fóthain géistú, cáil tú ag dul. Tag Julia, ich gehe in die Stadt, am ag dul, is seach sa chathair. Ich treffe mich mit Karl und wir gehen ins Kino. Am ag búla le Karl, so sin treffen búla le. Karl, agus wir gehen ins Kino, tam ag dul gotí an fictualen. Hast du Lust mitzukommen? So Lust sin Sims, wird Simme Gott chacht len mitzukommen. Nein, danke. Neil McGeary gemacht. Ich muss auch in der Stadt, aber ich muss ins Einkaufszentrum. Ich muss Kahime auch freshen in die Stadt. Kahime dol stark sa Kahar freshen. Ach, Kahime dol geht ein Einkaufszentrum. Schön an unnötig shoppen doirachte. Denn ich muss ein Geschenk für meine Nichte kaufen. Tuschko will Geschenkchen Bruntenes, so Kahime Bruntenes mo njacht. Ach Janach, na den damit Nichte sin Njacht ausquälige und Neffe sin nie. So Nichte sin Njacht. Sie hat übermorgen Geburtstag. Ta Bretlaki morg, Fängschiff. Übermorgen. Sin an la in nie morgen. So morgen a morg, agus über sin haar a morg. So la da gon. Gehst du gern ins Einkaufszentrum? Und hat nie ein Lat dolle Schock. Das ist ein Einkaufszentrum, wenn wir höchstens schauen. Ja, ich gehe sehr gern einkaufen. Ja, ist even doll. Ich shoppe dort. So schön einkaufen gehen. Wenn wir ein schön. Du nicht? Nach Tatnin Shalat nu kehrt Futsa? Nein, das ist nicht mein Ding. So Dingchen Rud. So Nischen Rud. Ich gehe lieber ins Kino oder ins Sportzentrum. Barlum, ich gehe lieber. Agus rinnemar sin riv mína nula gan áir is cuilm rud ag an gurhaat sin gern lieber sin is fear agus am liebsten sin ní is fear broner agus an liebsten sin is fear. So ich gehe gern, ich gehe lieber, ich gehe am liebsten is ma ní is fear is fear. So godi an Kino nu Sportzentrum sin Sportland. Dann wünsche ich dir viel Spaß im Kino. Mar sin tasúlagum gemerk a Launchbreak got sa fictualen und dir wünsche ich viel Spaß beim Einkaufen agus tasúlagum gemerk a Launchbreak got leis an shoppe doiracht. So sin cúpla sampli da áitna a témer. So ich gehe in den Park. So sin an focal park 4 inch ganach tréis an in tá sé san accusative sin an tiisiil cospórach rinne mar sin le chéile ar scoil. So 4 inch ganach tiisiil cospórach sin in den Park. Ich gehe in den Jugendclub. So sin an club áige a ríis club sin 4 inch ganach agus tréis in tá sé tiisiil cospórach, so in den Jugendclub. Ich gehe in die Disco. So sin bon inch ganach an focal disco sin die disco. Tá sé fósta tiisiil cospórach ach tá is a gwen nach achríonn an talt leis an tiisiil cospórach le focal bon inch ganach. Ich gehe ins Eincafé, na seo an rud le déanamh inniu. Ins sin gearda in das. Curn siad in agus das le chéile sin ins agus béis sé sin le feicáil a gine ar an géad leathnach eile. So téim is seach sa café, so an focal café is no drach.
is céthe ins Einkaufszentrum. So isteach sa an siopadóireachta son focail zentrum, tá sin seo le sportzentrum. Sin zentrum is focail nóideach, so in das Einkaufszentrum, in das Sportzentrum. Is cé ins café, so sin Eiscafé oder café, it's focail nóideach café, so bei sé gcónaí mátá sé deire an focail, cos rinne mar seo freisin, le cóhacail, fáin sé an inscin don focail deireanach. So sin ins, is cé ins Schwimmbad, so das Bad, so an sin is cé ins Schwimmbad, so isteach sa linsnáva, agus is cé ins Kino, téim isteach sa fictulin. So má feicmuid an ceacht, so seo an rud atá le Genevieve Gwyn. So, an grammatik. In den, in die, in das oder ins. So, leis an réimhfocail in, uaireanta tógann sé an accusatív. So, an tuisce cuspórach, agus rinne mar an tuisce cuspórach ar scoil. So, nuair tá tú caiithfí áitfuil tú dul úsáidmuid an réimhfocail in, agus just turfahearach bhfuil in déin le focail masculinium, in die le focail buninseannach, nó in das agus gearan siad in das go dtí ins. So in in das ará dearan siad ins. Má tá an focail nóideach. So is cosúil leis an béarla le do not agus gearan mar sias go don't. So sin an saisrúd tá gceist an sin le ins. So an sin is céthe in den, in die oder ins Kino. So Kino is focail nóideach. So focail nóideach sin in das, so is céthe ins Kino. So nuair tám ag líne isteach am éireann, is féidirlam ins aráú, agus an sin tá an firm seo chun féin ceart chunaíana air. So nuair tá siú creic nig dul tríd iad ar fad brúigi ar send agus submit, agus sin deire